Yabetala ka rin panalangin tamo dening makatuki. Kapasalamatan at kayaduanan ding makatuki at ding karelang familia. Pablo and Reynaldo Giao, Constantine Blesilda and Christopher Apimuar, Richard Paulo, Ray Ricardo Giao, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Heroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Haris and Marlene, Veronica De Leon, Tess Calma, Teddy, Edelrina, Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Josefina Manlutak, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Leah Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, J and Chi Carayon, Emerito Senaida Emerzen, Ken May, and Erica Zammer David, Zane Kevin Marco and Zion Manabat, Ernesto Bolos, Sean Meyer Jomiel Cruz, Gilbert and Malu de los Santos sisters, Luis Manuel and Glenn Marie Ledesma, Kevin and Shelo de los Santos, Luis Vianney and Bianca de los Santos, Shane Torres, Kenneth and Kirby Mendoza, Corazon Vincent and Jack Morales, Corazon and Susette Fernando, John Alfred, April, Anika May, Aliana Marie, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Jasmine Minares, Mercy and Jeffrey Rabadon, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Corazon Vitug family. Para king birthday ng Meding Dialino, para king makapasubaling kayadwanandi, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel, and EJ Valentino, Joseph Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Erin Remedios, Venus, Rizalyn Venus, Derek, Chris and Liza Pineda, Minerva, Concepcion, Cariza Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Francelyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Von and Mylene Vitug, Elisa Conrado, Jenny Mariano, Carmelita, Mar Carmela and Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Apoles and Peaches Ocampo, Joshua Angeles, J. Carreon, Sol Yap, Dr. Francisco Rivera. Para king malagwang kapaldanandi, Consuelo Mendoza, John Edward Mariano, Almario Manlutak, Carmelita Manlutak, Monico Tungol, Miguela David, Marites Sebastian, Terry Davis, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Ines Gosum, Norma Gueco, Rosario Gilas, Martin Manlutak, Rolando Marcelo, Mok Kayanan, Rina Kayanan, Yoli Malasike, Romeo Lasco, Francis Lasco, Lourdes Anne-Marie Valiente, Cora Vic Lansang. Para king kapayapan daring kaladwa dari Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Pelino, Salome, Jose Senior, Isabel, Gloria, Gilbert, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia,
Among Osegyaw, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin, Quintin Senior, Quintin Junior, Belenciana, Roberto, Belen, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirhilda, Librada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Evelyn Aguas, Jesus Tayag, Lydia Paule, Ernesto Alfonso, Banjo Serrano, Roberto Wang, Simeon Maria Godofredo Tayag, Etulio Lucina, Eduardo Calma Sr., Jennifer Rapi Feliciano Sr. and Jr., Modesta Erlinda Luis Corazon, Emmanuel Jose Lopez, Fortunata, Jose Gasa, Maria Jesus, Gloria Valentino, Jaime Marisa, Cristina Vivencia, Jolica, Caleb Lorenzo, Nicolas, Iluminada, Corazon, Presi, Gliceria, Andrea, Francisco, Bernardo, Nicolas, Rafaela Manlutak, Eustaquio, Felicitas, Roque, Nicolas, Apolonia, Herminia, Herminihilda, Victoria, Pablo, Felipe, Conrado, Marivic, Ulieta, Job Carel, Joan Plilan, Cornelio, Marcelina, Dionisio, Mervin, Dalugdugan, Tessita, David, Castor, Auring Santiago, Erning Sevilla, Serapin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Justin, Ernie, Pablo, Mirna, Jimmy, Teresita Mendoza, Aurora, Osenuki, Wilfredo Dizon, Manuel, Petronilla, Maximo, Hill, Domingo, Norma Diaz, Felix, Virginia, Aurea, Nestor, Ricardo, Bernardo, Roberto, Eduardo, Agustin, Melanio, Diosdado, Elena, Corazon, Lucila, Margarita, Rosemary, Antonio, Rosario, Wenceslao, Dominga, Joaquin Jr. and Sr., Juanita, Jesus, Dolores, Eduardo Yap, Noli Salvador, Gobi Bitug, Clarita, Lino Rivera, Adriano, Perpetua, Benita, Pacifico, Jerry, Halis, Ruben Sr., Elena, Reynaldo, Alfredo Sr., Teresita, Saturnino, Charmaine, Aurora, Yolanda, Isidro, Pasencia, Elena, Vicente, Parerno, Pablo and Rodolfo Canlas, Renato Yabot, Felipa and Ernesto Yabot, Jose and Gloria Aguilar, Lorenzo Vicente Virginia Abelino, Felix Senior, Antonia, at ding maldang kaladwaking pulgatorio, lalong-lalo na karetangala ng makaganakapa, Karela.
yaman mo, Alleluia. Perfectas yaman mo, Alleluia. Salpantayan ang dagayang pepasignakan at pepaitas yaman mo, Alleluia. Salpantayan ang dagayang pepasignakan at pepaitas yaman mo, Alleluia. Pepaitas yaman mo, Alleluia. Pepaitas yaman mo, Alleluia. Pepaitas yaman mo, Alleluia. Alleluia. Pepaitas yaman mo, Alleluia. Pepaitas yaman mo, Alleluia. Pepaitas yaman mo, Alleluia. Ilakinig po ng anak po ng Espiritu Santo, Amen. ang kapayapaan ng Ginoo, manatili kay kayungan. At kekan temurin. Happy Mother's Day po kay kayungan si Simba Kenny. At ining kakatamong misa, kakanakantamo yung pamaitas na banwa ng apong Ginoo. Nanong kakatamo yung sampulungan ng kabaldugan na nini, tinas nakatamo pangatao ng apong Ginoo. Nakasanting po tang tatas na ka ng kadupang tao. Nakasanting po tang tatas tamo yung ulaganan ng kakatambi at dangalan. At o ini, yung panagkat na ng apong Ginoo kakatamo, o ining kakatang misyon. Yung Santa Iglesia, susundo na yung misyon ng Kristo. Yapin ng itastamo, yung dangalan at ulaganan ng biyeng. Karita may nga labasa at pamikatagon na may inabuta mo kayong pamikasala. Dahita mo yung making dalan na rin aliwa, milalako na la pag-asa. Kaya na nakakiting ulagara rin be, pauli rin kaya katang pamikasala. Sisyan tamo iti. At doon tamo king apong ginuisopa na katamo. Para bang kanita, maging kasangkapan tamo si Bayo, bansunlag, indangalan ng balang metong kaya katamo. Ginong Jesus, tiburan mo kami maging tanda ng kayang pangayat tsuking yato, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Yeso Kristo, pikatiwala mo kay kami, ring sablang tao, ating kabilugan na lelangan, bandingapan king lagyo mo, Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, alang kupas mo lang tutugtog kay kami, ring kalam ni kayang Espiritu, bana sunduming kayang obra, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. In Diyos sa mayapayin totoo, pakaluluan na katamo, at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo. Itala na katamuan sana kimbiye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
intamo. O ikpaming at banwa, din kaisipan mi, misadyala para king panyatang na ning kekang kayarian, yan de lami Kristo king era ayabot din kay kaming panimanman. Bangkita, pagtilupan miya king kayang likaya. Manano na sanang atok yan miya, nung nuya meni muna, at atoklasan mi ing kay kaming kapanaligan king kayang likaya, uling ginuya, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't kilibro ning dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko o Teofilo, selese ko ing sablang depat na, ampon ing turo ng Jesus, iba't king kamumulan, angga king aldo, amitas siya banwa. Bayo yamitas banwa, milakwan niyang panabilin, king kapamilataning banal ay espiritu, karing taong pinili ng antimongkeyang apostol. Kilob daring 40 aldo, kay bat ning kamatayano, maralas siyang pakit karelo, king miyayaliwang paralan, aye karaniwan, antimong patutu, king yo mabiyeyo. Ikit de at akasabi nala, tungkol king kayaryaning Diyos. At inyang makatipon lo, nga nang minye panabilin karela. E kayo mamako Jerusalem, nune panayan niya ka rin, ingkalam apenga ko ningig pa, aya sabi ko na ke kayo. Meminyag yay Juan, king kapamilataning danom, dapot i kayo, e binanglambat, ibat king aldoyti, mga binyag kayo king banal ay espiritu. Kaya berey Jesus kanitang miti pun lading apostol at kitang dakeyo. Ginu, ibalik mo niya kanyan king Israel ing kayarian. Pekibat ng Jesus karelo, ing kayo payan ang igpa ko, yung mitutuldo karing panawon at karing aldo. At ema ngayon tulid kay kayo, ing pakibaluan pa nung kapilan ladatang. Dapot mikat man kayong upaya, potang datang ni kay kayo ing banalay espiritu, at ikayo ding maging saksi ko king Jerusalem, king kabilugan na Judea at Samaria, at anggana karing sikote ning yato. Kay bat ng asabi iti, mitas siya banwa, kabang makalawe lakeyo, at dingbiga, pimpana na king panimanmanda. Makalawela pa banwa, kabang paitasyo. Inyang biglalang linto king arapan do, ringadwa katawong makaimalan maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela, bakit pa katalakad kayo keti at makatalanga banwa? Jesus ay ikit yung mitas banwa, king arapan nyo, datang yang pasibayo, nung makanano yang ikit, mitas banwa. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat. Papanikeng Diyos king trono na, pusal ning masayang kulisak. Para king Ginoo tsupan la, ding trumpeta, aleluya. Tutukitangan po. Papanikiyaing Diyos, king trono na,
pusaling masayang kulisak, para king ginutyupan ting trumpeta. Alleluia. Papanikiyain Diyos, king trono na, pusaling masayang kulisak, para king ginutyupan ting trumpeta. Alleluia. Ikong sabilang tao, magpakayo, kingmit mong tulak, king Diyos, kulisa kayo. Huling ingginong kakatas-katasan, sukat iyang pitakutan, king mabilog ay ato, iyay ngaring saktal degulan. Papanikiyain Diyos, king trono na, pusaling masayang kulisak, para king ginutyupan ting trumpeta. Alleluia. Papanikiyain Diyos, king trono na, busal ning masayang kulisak, at tiyop ting trumpeta. Magkanta kayong kapurian, king Diyos, dalitan niyang kapurian ning hari. Papanikiyain Diyos, king trono na, pusaling masayang kulisak, para king ginutyupan ting trumpeta. Alleluia. Ulinging Diyos, iyay ngarining mabilog ay ato, kaya dalit kayong kapurihan. Magariyaing Diyos, karing sa belang bansa, makaluklok iyaking sagradong trono na. Papanikiyain Diyos, king trono na, pusaling masayang kulisak, para king ginutyupan ting trumpeta. Alleluia. Papanikiyain Diyos, king trono na, pusaling masayang kulisak, para king ginutyupan ting trumpeta. Alleluia.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Adwan ko king Diyos ning ginuta mong Heso Kristo, ing marangal ay pa, king ipagkalubni sa ke kayo, ing espiritong babye kabiyasnan ke kayo, at pakilala king Diyos, bando busyeng abalo. Ipanalangin ko king aslaga na lasaning Diyos, din ke kayong kaisipan, ban abaluyo, ing kapanayan, at ke kayong kiyaos. Nung antikarakal at degulan, ing pengako ng ibye, karing banal, at ing alangangganang kayo pa yan, ke katamong manalig kayo. Ing kayo pa yan ay iti, yan naman, ing pepasubling niya kang Kristo, at miluklok kayo, king banwo, king daniwanan ning Diyos. Inya at sulalam ng kayo pa yan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayo pa yan, at pamamuntukan. May gitiyo pa yaing lagyo na, karing sablang lagyo, emo king panahon ay iti, nune kimpain tungul man. Pepailalam ng Diyos, king kayo pa yan ng Kristo, ing sablang bagi, at iyo, ing binili ng pekabuntok ng iglesia. At ing iglesia, iyo, ing katawa ng Kristo. Iyo, ing kasasakdala no, nitang misakdal, king sablang bagi, no karin paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. King bagyo ng Yesus, ding kayang misyonero, ating balang Kristiyano, ipasyagde ing masaya ng balita ning kayang ebanghelyo. Ing ginuman tabi ake kayo, ama masaking maya pabalita, agpangkang San Marcos. I Jesus nga nakaring kayang alagad. Munta kayo king kabilugan na yato at ipanaraliw ing maya pabalita karing sablang tao. Ninumaning salpantaya at pabinyag, miligtas siya. Dapat ing ninumang salpantaya, piparusan niya. Ding talasalpantaya, kaya kitanan la karing wagang antikareti. Ipanabi do ring demonyo king kapamilataning pamangamit da, king lagyo ko, mi pagkalaman lang makapagsalita karingaliwang lengguwahe, nung talnandoring ubingan o makain naman lang nanumang lason, elan umano balang. Itong pakdoring gamat na karing masakit at deti kumayapla. Kay ba't nang may kapagsalita karela ning Ginong Yesus, mitas siya banwa, karin linuklukya king wananing Diyos. Dingalagad naman, linakad nala at may naral la, numan ka rin, ating Ginoo, mamantabe king obrada, at te patutwana na ing karelang pamanaral,
king kapamilatan daring waga, aminantabe kaniti. Amen. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kanya pong pigukunamang ki, lalong-lalo na yung Ebanghelyo, ang po yung kikatang kapiestan ngini. Ano ya kaya yung masanting picture or image na gamit tamo? Metong pulinog ko yung isip ko, ilapin ding tanaman na mani. Ikitsa nala po siguro, kabalo, nung atin ang menakit kayo, ay kayo mismo mag-harvest na kayo. Mani. O tapong igutan itas as nakang kaswelo, po tangakit mula ni karakala, bunga. E po makanyan at ang itas nakang kaswelo, uling may mungayang dakal. O hindi po yung buri kong gamitin tamong image. Kanitin kay katamong kapag masusyan king solemnidad na ning pamaitas na ning apong Ginoo. Nanyang mitas siya, may ngari mong mani. Uling mitas siya, kaya magdili-dili. Mitas siya, dadala na ka, dadala na ako. Dadala na laring ganaganang tao. Uling mitas siya, ingapong Ginoo, daralanan kay katamong pangatao. O hindi po yung kakatangi kakatula. Minsan ni Jesus, anyang kasabi ni Nicodemo, sabi ng makanyan, numakanano yung Moises, ay numakanano yung ubingan, mitasya, kin disyerto, yan tinasde, adetang menakit kanita ratang mga tuktok, mielang pasibayo, makanyan mo naman ng anak ng tao, misaneldo, mitasya. At ding ganaganang tao, sabi na, I will draw all people to myself. Aliwa mo rin Katoliko, aliwa mo rin Kristiyano, ganaganang tao, ganaganang lelangan, mitas lang kayabe na. Miyuli langan King Diyos. At hindi po yung masayang balita. Nakaniting kay katang kapag masusyan, ika, ako, ding ganaganang tao, at syula, King Apong Ginoo. At syuta mo, King Diyos. Uling, inuli na katamo ka rin ng ginutamong Heso Kristo. Minunaya kay katamo at delane kay katamong pangatao. O hindi po, yung kay katang pagmasusyan ngayon. O hining akakitang maulaga uling ng Apong Ginoo, tinas na katamo pangatao. Tinas na katamo dangalan. Itamong antimawaring milako ulaga, pauli na ng pamikasala. Itamong antimawaring ingbieta mo, miyugse, pauli ng kakatamong pamikasala, ing Apong Ginoo, kapamilatan ng kayang kamatayan at pamanyubling mebi, ing kayang pamayta sa banwa, binalik na ing kakatandangalan. Binalik na ing kakatamong ulaga, antimong anak na ng Apong Ginoo. At oyan niyang kakatamong ikakatula. Dapat, ini mo metong grasya, metong yan namang mission. Ulin tindamtamo, kining mumunang pamamasa, ang poking Ebanghelyo, yung ginutamong Jesus at inyang binye mission. Naning mission na binye na kikatamo? Ining maya pabalita, ining malagu at masanting nga balita nga ini, oyan ng ikalat tamo. At nano yung masanting at malagong balitang ini, na yung kapara tamong tao, itamo at tiyutamo,
miras tamo, king apong Ginoo, pauli ng Kristo. Denin din damtamong tanda, akakita lang at mong simbolo, numakalanong dini, ilang mimigot pababa, at milalako ang timawari, ulaga, king betamo. Halimbawa, ining ubingan, po, may tuktok ka kanong ubingan, kamate. Tanda ning makamate, king ulagana ning tao. Naretang maniwala, itamong maniwala, at itamong lalapit ka rin kalupatamong tao, para bangkan ta iangat ing ulaganan ng karelang biye, yan naman ang gawad talang milyonaryo, na nesopan tala, akit at kilalanan ng karelang dangalan, potang ining kay katamong gagawan, itamo malyaring masira, biye. At metong mo naman sasabihan ng apong Ginoo, na ninuman imikakalat kim balita ngayon ninuman yung tutupad kaniting misyon, detang karelang pangadi masakit, sikan lang pasibayo sa alesela, tanda na itang makababa king ulaganan ng biyanin tao, itamo midinantang upaya para bang kanita aya nga tala biye. At masanting po, kaniting kay katamong kapag masusyan, magaganap yan naman ining civil celebration niya pining Mother's Day. Siguro po, nalawenda mo, ala na sigurong pika, maulagang alimbawa, ning pamiyangat mo namang king biye, nuning gagawan da, ring pingaring babae. At tatandanan ko po kanita, of course, 67 na ako po, bubalo nung makanyang pamurin sabihan da rin aliwang mga atwa, pota ka nung mga nakya, ing metong ayma. Bala mo ka yung metong nambitis. At syune keng kutkutan. Ira mo sasabihan nung kay Liya o wanan ng atyo. Pero yung sasabihan talagang makatayaya biye. Makanya naman talaga. Potang lalto yung biye. Potang papangit tayong pamipaulaga kim biye. Makataya ka biye. Nepo, makataya. At nilawin tamo, den kay katamong pengari, den pengaring babae, yung karelang pamanese mo naman kareng anak, babiring karelang sarili. Mupin ngeni, at tinala pong sese oso, ilanang Papa Daddy karela, tinamber brand. Pero, nakasanting, potang akit ming meto nga ima, yung mismong papasuso, keng meto nga yana, biye, yung kayang mismong biye, yung panesena, karing kayang anak. Ako po metong kung pasalamatan yan, may payatauso yung verbra na nyangi kami. Nya, di na lang kami nga tatanggap king biye ng mismong ima ko. Yan yung kayang penese. So, kaniting kailadawan, pasalamatan tala ring ima, den pengaring babae, yung karelan debata na pamipasyag, pamipawulaga, pamiangat, kimbiyeda, ring karelang anak. Intutunan nini, potang daragula, deng anak, neng kay akit mo duko, na makananon den pengaring babae, susubaybayan dala pa. At masakit para karela, potang yung mismong pepasuso na ngayon neng kay marayuya pa, lo kaya. Pero manatili ang mabye pamipaulaga. Pero kaniting Mother's Day, etala mo po gaganakan, detang pengaring maging mayap king karelang tungkulan. Pangaditala mo naman den pengaring babae, nakakalingwandang gagampanan, itang pamipaulaga karing karelang anak. Ulitang kepong biye, halimbawa, ngini, ulin talamak all over the world, lalo na kay katamo kay Pilipinas, na makananon din pengari, lalo na pengaring babae, titindadala rin karelang anak king internet. Po, their naked pictures, pipisalidala, atin lang GCash, atin lang Western Union. So, pangaditala po, din yung pengarin din para bang kanita migising la,
king kayausanan ng apong Ginoo. Lalong-lalo na iting kekatang kapiestan. Ing kekatang kayausan na isundo tamo, hindi patanan ng apong Ginoo. Yapining kekatamong pamaytas king biye, kindangalan na nimpalang betong kekatamo. Ninuya man yan. Ulimpot ang tatastan na rin aliwa, kanita tapatutuan, yung kekatam pamipaulaga king biye, at mo yung pepakit na ng ginutamo Heso Kristo. Nang kaibuting kandandamang kareng anak hasno kamwa. Ne kamwa, minuling metong anak, sinabi na lola nga na, linaglagda ko nga na. Linaglag. Lekore kano ken chat group. Linaglagda ko nga na. Nang kay problema yan naman po ining laglagan blues. Andiyan ka rin may kakaluguran. O, linaglagda na ako na naman din kayabi ko. Linaglagda ko. Siguro masanting pansinan tayo po ini. Tamo maglaglag. Ulingin kay katang apong Ginoo, Ginoo tayo sa Kristo, alaya linaglag kay katamo. Dela na katamungan. Itamungan tao, kay katang pangatao, dela na king igpa. Dela na king Diyos. At nung maniwala tamo, kaniting solemnidad o maramiyang kapiestana, nimpamaitas na banwaning apong Ginoo. At duwan tamo, ing tepangan, at duwan tamo ing kasopan ng Banal Espiritu, bang kanita kapamilatan tamo, den kalupang tao, miyangat ing karelang dangalan. Ala na sigurong pekamasanting aakayabe, kaysa kitang kayabe me ing metong a tao, as nakakakumpiyansa, uling kapilan man, nakaitinda. Kapilan man, nakailaglag. Uling ing tula na, yapining iyangat nakapangataw, iyangat nakadangalan, iyangat nakaulaga abye. Sadyata na lapungin, rin kay katamong sariling, bangka ni tamisan pa, paramdam na kay katamo ng apong Ginoo, numakanano nakatang at biye, uling ibiye ni kay katamo, ing kayang sarili, king komunyon. Potapon tanggapan tayo, tahimik tayong panamdaman, at tahimik tayong pasalamatan ng apong Ginoo, uling iyanangat nakatamo, biye. At itamong tinanggap kayo, apakit tayo sana tapatutuan, kapamilatanin kay katampamiyangat mo namang king biye, na rin kalupat ang tao, lalong-lalo na retang malalakwan, detang masisira pag-asa, detang enamanakit ulaga kimbera. King sawap na ning apong Ginoo, ayan tabayanan talasana, manbigising pasibayang katutuan, ing atsula king apong Ginoo. Atsutamongan king apong Ginoo. At misa ni Aldo, biganap sana, yung pangayatsuta king apong Ginoo, at akayabi tayong pamuntok tamo, Kristo. Amen. Malyari na ko buntalakad para king sasalpan tayo. Sasalpan tayo kung king Diyos si pamayupayan to, linalang king banwatiyato. At king Yesu Kristo anak ng bugtong kinutam. Pengikli king upayan ng Espiritu Santo. Bibig ang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipaki king krus, mete at mikutkut. Tinipay ka rin mete. Kikatungal doon sinubliang mebye, pipaitas siya banwa, makalukluk wala ng Diyos si pamayupayan to. Iba't ka rin magbalik ka naman kete. Balik kong ka rin mapiyeng ang pong mga mati. Sasalpantaya po kay Banal Espiritu, kay Santa Iglesia Katolika, kay Pamisamakding Santo, kay Pampatawad na rin kasalanan, kay Pangsublirang Mering Mete, at yung biye alanganga. Amen. Itani, akakiting Ginong Yesus, dapat mabiyeya at magobraya busal tamo, kapamilatanin kayang Espiritu. Ngatang manyawad, mawad kaya, Ginoo,
Ibiyeme kay kami, ingke kang Espiritu. Ulitan tayo po. Ginoo, ibiyeme kaya kami, ingke kang Espiritu. Baning ginang Jesus, damdamano rin kay katang panalangin, para ka ring magobra, king pangalaganap ning kiyang mayap abalita, at ding emanakit aldo-aldo, ing magobrayang kayabero. Inya nga tamong manalangin king Ginoo. Ginoo, ibiyeme kaya kami, ingke kang Espiritu. Bandamdaman no rin kay katang panalangin, para karing sasalpantayang bininyagan, dapot makanyan man, parating manakit, kingyo, ing talapagligtas, ang makabandi karelo, inya nga tamong manalangin. Ginoo, ibiyeme kaya kami, ingke kang Espiritu. Bandamdamano rin kay katang panalangin, para kingyatong pakamalano, uling parating akakit, king ing tunay kapayapan, manibatan kiyo, inya nga tamong manalangin. Ginoo, ibiyeme kaya kami, ingke kang Espiritu. Bandamdamano rin kay katang panalangin, para karing daranop at magkasakit, uling parating akakit, king ing Ginoo malapit ya karelo, inya nga tamong manalangin. Ginoo, ibiyeme kaya kami, ingke kang Espiritu. Bandamdamano rin kay katang panalangin, para kay katang sablang makatipon keti, uling parating akakit, ing Ginoo pakisan meto nga nakatamo, king kiyang sarili, inya nga tamong manalangin. Ginoo, ibiyeme kaya kami, ingke kang Espiritu. O Ginoo, mabibiyak kang ini, king ligaya ni pa, dapat baluming ating kang kamalayan, karing kaya kami pamangailangan, at malyari kaming damayan, hindi mo na makanano kang may kiraki, king makatao ming kabilyan. Mamawis kami kay kang ini, Ginoo, para bang kanita, mo yung pakiramdaman mula rin kaya kaming adwan, doon ay mabiyasa kami naman makiramdam, king kaya kang kaburian. Itadon may kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Kalubrang kapatid, manalangin kayo, kanitin kayo at kakundaon, matanggap para pa ng Diyos, ipamabayapayang totoo. Tanggapan sa aning ginuiting daon karinggamat mo, kikapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mula sana reting kay kami ngayon, ngayon yung pagmasusya ni, yung pamaitas na banwang Kristong kay kanganak. Manananasanang din kayang kalam, so para kaming panda kaming mitas, kaya binang karing tula ning banwa. Ano no yung mabibiyat magari, manggaman kingalangan ka. Amen. Yung Ginoo, manatili kaya. At kekan timurin, Yat na yun rin pusoy. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid, ipasalamatan na kang parati at numan ka rin. O pa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ni Yesu Kristong ginumi. Yung kordero milalako king kasalanan ng yato, king kayong kamatayan, sinintang na yung kaming kamatayan. Kipamayubli ng bebye, linarina at binalik yung kaming biye. Uli na nita, ring sablang kore ng anghel karimbanwa, narinda yung kang likaya. Lain makiabi kami nga lantok ng babi kapurian keka, at ngamingan ng kakanta. Doon ay kaping panalig pa, ikim panibataning sablang kabanalan. Uli nito pagparalong pumi, papanalan mula sana ritingayin king spiritum, ban para kay kami, magawalang katawan ang pong daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daon ko sanlub, yung mamaylas at kamatayan, kinwani yung tinabi, at pipasalamat siya kay ka. Piraso na at binyan ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikayungan at kananyay. Iting ka na akong katawan, amitawan para kay. Makanyan mo naman kay Bataning Apunan, kinwane yung kalis. Pasibayan may pasalamat kay ka. At binyan yung kalis ka rin kayong disipulo at ngala. Tanggapan niya iti, ikayungan, at minom kayo kaniti. Iting kalis ng kanakundaya, hindaya ng bayo at alangang tipan. Ami bubu para kay kayo, at para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapikaganakan kanako. Pasyak tayo ngayon ng misteryo na nagkasalpantayanan. Nagpaitasyaban, Alleluia. Nagpaitasyaban, Alleluia. Nagpaitasyaban,
Inyangan ng kaganakan mo pa, ing kabatayan at pamayubli ng baby ng anak mo, daraon mi kay ka iting tinapin ng biye at iting kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kay ka. Impe paliren mo kami matampang talakad king harapan mo, man sumuyo kay ka. Mapagkumbaba mi pagamuha mo. King kami nga nasanang misulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipunan na kami anting betong ng Espiritu Santo. Ganakan mi pahing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco kay kaming Papa, i Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang obispo, pari ang pondiakono, ating mabilog abalayan na inatbus ning anak mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye, ating sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bielang angga, van kayabe ng Maria kapilan man Virhen indoning Diyos. Kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring nuan mong apostol at ding sablang banal, patinupad king malmong kaburian king kayakaban ding panahon, aporian takasat apaligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kayakanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagum ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggamang kingalangang ka. Kipit mong lukod at kapasalamatan, maus tamong inig kay katang kalukuran na ikpa, at nga tamong manalangin. Ikabas mo kami o kinuong king sablang maro, balukon mo pagkalabing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ng kaya kang pakalulo, parati kami may kabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyataw na Yeso Kristong kaya kaming talapangapos. O kinume sa Kristo, at sinabi ka rin kaya kang apostol, yung kapayapan lalakuan ko kay kayo, yung kapayapan ko, wapiya ko kay kayo, mo sana papalikdan ni kaya kaming kasalanan,
Nurelawan mo yung kasalpantayanan ng kakang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Yung kapayapaan ng Ginoo parati sanang manatili kay kayangan. At kekan temurin. Matula tapo ngayon ipakit, imi kakamitong tamo king kapayapaan ng Kristo. Payapan po kay kayangan. Ngayong kordero ng Diyos, ngayong milalako king kasalanan ng yato. Wala rin mayawis king apuna na ng kordero. Gino, ek matampang tanggap keko. Dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin daw mo. Hoy pa, ganitong Eucharistia, tatakman mi indibidong biye ay pagkalub mo king yato. Sopan mo kami sanang tuking mit mong lukod kang Kristo, painturo king biye alanganga, anong nuya gino, manggaman kapilan. Amen. Lukluk tapos. Bayo po yung tauling bendisyon at kikatamo pong pamikawani. Mapilan mo pong paganaka at gampanan tamo po muna man, ing pami talaga po kareng miyembro na po ning kikatamong Parish Social Communications Ministry. Kaibat po niti gampanan tamo po yung pamamendisyon kareng ima at kaibat po yung pamidaon sampaga king kikatamong Indong Virgen Maria. Paganaka po, kempon daratang May 14 until May 18, aldo, May 14, 15, 16, 17 at 18. Manibat po 8 a.m. hanggang 11 a.m. at 2 p.m. to 4 p.m. Ing pong last leg na po ng registration para po king kikatamo pong kumpil. Pasibayo po May 14 hanggang 18, alas 8 hanggang alas 11 ningabak at alas 2 hanggang alas 4 ninggat panapon. Ing taulita mo pong last leg na po ng registration para po king sakramento ning kumpil, king daratang pong June 5. Agkatan kay pong yening kikatamo pong Arsobispo at ing kikatamo pong Parish Pastoral Council Coordinator, Brother Mok, kay pong libutad, banigawad po, ing katunayan po kareti pong miyembro ning kikatamong Parish Social Communications Ministry. Arkidiocese ning San Fernando, Parokya ng Santiago Apostol, Betis Guagua, Pampanga, Ministry on Liturgy, Santiago Apostol Media Ministry, para king panyulong ning Biekasal Pantayanan, king Banalakapulungan ng Diyos, king Parokya ng Santiago Apostol, Betis Guagua, Pampanga, kay bat ning masusing pamigunam at pamagaral karing tuntunan at regulasyon ng organisasyon. Ako, ang tingkura paroko ning Parokya ng Santiago Apostol at ing saup ning Banal Espiritu, papasyag ko ing pangatalagana para king tagimpaning ing pamitalaga magmulaya kaniting May 12, 2024 ang gaking kamatayan o lang kasangkanan ban miwakasan iti. Pirmado, Lubos Kagalang-galang Florentino G. Lavarias Didi, Arzobispo ning San Fernando. Pirmado, Reverendo Padre Gian P. Sagom, Vicario Parokyal. Winchell Hart C. Magtoto bilang live streamer. Sean David R. Agabao, anting live streamer. Rodelio Jr. C. Kulala bilang live streamer. Nicole Arian A. Calma, anting live streamer. Genevieve Yushane P. Sakdalan, anting live streamer. Zaira Denise L. Kayanan, anting PowerPoint operator. Robin Cristel S. Abrantes bilang PowerPoint operator. Rain Nicole D. Bello bilang PowerPoint operator. Crisar G. Colala bilang PowerPoint operator. Angel D. Razon bilang PowerPoint operator. Richmond S. Batak, anting caption coordinator. Miguel Rafael D. Olcondra, anting caption coordinator. Marie Claire Daniel A. Credo, anting photographer. Riven James M. Pineda, anting photographer. Kirsten Jewel D. Cabalya,
anting photographer. Virgilio M. Rivero, anting photographer. Jonel L. Mateo, anting ASAP PYM representative. Ezekiel Calvin C. Garcia, anting photographer. Shamsuddin C. Ignacio, anting photographer. Mark Christian S. Salalila, ingki katamo pong milabasan presidente. Bettina Angeli G. Cortez, PYM representative. Maria Lorlia S. David, head of graphics. Marco Angelo L. Rodriguez, anting head of photography. Charlotte Quinn S. Yuzon, anting head of PowerPoint. Marcy Faye G. Salalila, bilang head of live streaming. Shem Dominic R. Agabao, auditor custodian. Jason S. David, anting treasurer. Jelaine E. Rodriguez, anting assistant secretary. Ina M. Sanchez, anting secretary. Claire Ann Marie C. Garcia, anting vice coordinator. Ating kikatamo pong bayong coordinator, ning kikatamong Santiago Apostol Media Ministry, John Matthew T. Rivera. Tempong tutukirin, kikatamo pong tatalakad, anting advisor na po, at makatuwa rin kikatamo pong Santiago Apostol Media Ministry, Arnel C. Kasupanan, advisor. Richard D. Batak, advisor. At metong yamo rin pong miyembro ng kikatamo pong Family and Life Ministry, anting metong pre-K na facilitator. At syempre, yung katatawlian, at ala ng aliwa pa, yung advisor na po rin sablang organisasyon, the most competent TPC coordinator we ever had, the best advisor ever, Mr. Arnulfo V. Kayanan. Ini po gampanan tamo po ing pamamendisyon karing kikatamo pong miyembro na ning kikatamong social media, ning kikatamong media ministry. Panalangin tala po rin ang kapatid tamong susuyo. Kaya kayong sablang kapurian at ligaya o lubos mayapayang Diyos, tinubod mo yung kayang anak, ban maging kayang magdusang talasuyo, at kapamilatana, ausan mo kami, ban siwan da ka, king kayang Santa Iglesia. Balikdan mo lang mipnong lugod, dating kay kaming kapatid, kaya nakan at karing-karelang advisors da, at bendisyonan mo lang king espiritu na ning magalang akasuywan. Ang tamayanan mo lang king karelang obrang makapaligid king kang altar at kanitim pisamban, ban atayid me ing kang balayan, king karelang pamanyamba, king metong espiritu ning kasalpantayanan at lugod. Igpa, pupuriyan dakat pasalamatan, king kapamilatan na Jesucristo ay anak mo, at ginumi, king kametong aning kang espiritu ning katutuan. Ngini at king paintungol, manggaman king alangangga. Pasibayo po palakpakan tala po rin miyembro ng kikatamong Parish Media Ministry. Ngayon po talakad tamongan po, para po king pamamindisyon para karing kikatamong ima. Ikasopan tamo at suya kilagyunan ng Ginoo, ang ginawa kimbanwa at yato. Ginoo, birian mong imbalang tao, bipangagliat, dalaning induna, king kayang sepupunan,
Kanyang may katawan niyang tao yung anak mong pakamalan, yaman, may pangagliya king upaya ni Banal Espiritu, king se pupunanan ng Indong Virgen Maria, at inyang miras ng aldo, bibay siyang kalupami, king meto nga babae. Bendisyonan mula sana Ginoo, reneng ding sablang Indo, at idayo mo lang king sablang kasasagkulan, king mabayat a kapanamdaman. Pagkaluban mo lang mayap apami kakatawan at matibe kapilubluban. Dinan mo lang kapibabatan, king pamaglingap, pamanantabi, at pamanuruda karing-karelang anak. Maging lasanang pialimbawanan, king amano at dapat, king biye at kasalpantayanan. Ban kapabilataning banal dang kayawsan, alam patugot na mesanang palabungan ng kang Santa Iglesia, karin taong magdala king tanda ng Kristo, king kapamilatan da lalo yung milaganap king yato, yung ebanghelyo ng kang anak, Jesus, ang mabibiyat magaring kambemo at yung Banal na Espiritu, Diyos, manggaman, king alanganga. Amen. Amen. Palakpakan tala po rin kaya katamang pakamalan na Indo. Ngayon naman po, katataulian kaya katamo yung pong parangalan, kaya katamong Indong Virgen Maria. Sa
Ang Ginoo manatilya kay kayo. At kekante mo rin. At may Panginoon Diyos, bendisyon na kayo ngayon. Ni Pa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Matulatan nga daw niting misa, pumeta ng ini at dalata mo yung kapayapaan ng Kristo. Hallelujah, hallelujah. Salamat kin Diyos. Aleluya, aleluya. Kapaytasyaban mo, Alleluia. Kapaytasyaban mo, Alleluia. Kapaytasyaban mo, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Matapulong ito ay nanagat nikwan, malagat ng pagkamalan, Alleluia. Ng papamalan, Alleluia. Kapaytasyaban mo, Alleluia. Kapaytasyaban mo, Alleluia. Kapaytasyaban mo,